Fáilte roimh arás. Welcome back. Follow me, Miss Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1 Topic a Cahar an Teach agus Lóistín. Level A1 Topic 4 The House and Accommodation. Level A1 Topic a Cahar Rannóg go cuaig Caroline an bhón ag Éisteacht bheith Éisteacht. So level A1 Topic 4 Section 5 Caroline on the phone, and we'll be focusing on listening in this activity. La Múna on folklore of Winnan le Troscán agus Tralav, and we'll be learning vocabulary for appliances and furniture. Agus beg an bilog Caroline an bhón úd den gníomhaíoch seo, and you'll need the handout Caroline on the phone for this activity. Links to the handouts are in the description box below. Caroline an bhón. But while the Caroline orasana oil ceas. Caroline wants to rent an apartment. Tá sí ag caint le húnéir an orasán an telephone. She's talking to the owner of the apartment on the telephone. Éist leis an mír chun go gluisigh an chórá idir Caroline agus únéir an orasán. Listen to the sound file to hear the conversation between Caroline and the owner of the apartment. Cén seomra a bhfuil an túnéir ag caint ar. Which room is the owner talking about? Rannóg A no B in ngach cás. Select A or B in each case. Cloistigh tú an bhír há uair. You'll hear the sound file twice. Caroline a bhón. A héan. Cén chuma atá an seomra sí? Tá sé cuiseach mór. Tá tullag agus gá chathaoirán, agus tá telefíseán an chuma. A dó. Cad é atá sa seomra colata? Tá leaba agus chathaoirán. A trí. An bhíot fá ólas a thuirtam faoin chiisten le do thoil? Tá sorn nua an agus cuisneoir beag. A ceathair. Agus inistam faoin seomra bia? Sa seomra bia tá tábla ar nó agus sé chathaoir. Caroline a bhón. A héan. Cén chuma atá an seomra sí? Tá sé cuiseach mór. Tá tullag agus gá chathaoirán, agus tá telefíseán an chuma. A dó. Cad é atá sa seomra colata? Tá leaba agus chathaoirán. A trí. An bhíot fá ólas a thuirtam faoin chiisten le do thoil? Tá sorn nua an agus cuisneoir beag. A ceathair. Agus inistam faoin seomra bia? Sa seomra bia tá tábla ar nó agus sé chathaoir. Agus inis an script. Cén comma atá ar an seomra sí? What does the living room look like? Tá sé cuiseach mór, tá tulg agus gá chathaoir ann, agus tá telefíseán an chomá. There's a sofa and 2 chairs, and there's also a TV. Cad é atá sa seomra cuddalta? What's in the bedroom? Tá leaba agus chathaoir ann. There's a bed and a chair. An bhéad fá ólas a thuirtam faoin chiisten le do thoil. Could you give me some information about the kitchen, please? Tá soir nua ann agus cuisneoir bag. There's a new stove and a small refrigerator. Agus inistam faoin seomra bia, and tell me about the dining room. Sa seomra bia tá tábla darnóí agus sé chathaoir. In the dining room, there's a table, of course, and 6 chairs. Agus inis na freagraí, iver héan, B, iver a dó, A,
Iver 3, A. Iver 4, A. Agus anish, éist uairháin eile leis an script. And now listen one more time with the script. Caroline ar a bhfón. A héan. Cén chuma atá an seomra sí? Tá sé cuiseach mór. Tá tullag agus gá chathaoirán, agus tá telefíseán an chuma. A dó. Cad é atá sa seomra colata? Tá leaba agus chathaoirán. A trí. An bhíotfá ólas a thuirtam faoin chiisten le thoil? Tá sorn nua an agus cuisneoir beag. A ceathair. Agus inistam faoin seomra bia? Sa seomra bia tá tábla ar nó agus sé chathaoir. Anish, chuir an físeán ar sus agus le gach tuairis gomach ó sord. And now put the video on pause and read each description out loud. Ag an bilóg Caroline ar an bhfón, chuir síos ar cheomraí uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout, chuir síos ar cheomraí, for this activity. Chuir síos ar cheomraí, describing rooms. Rannóg rácheann de na seomraí ón milóg Caroline ar an bhfón, agus déan chuir síos ar an dá cheomra sin. Choose 2 of the rooms from the handout Caroline on the phone and describe those 2 rooms. An sin, lay the chuir síos amach os ard. Next, read your description out loud. Agus sin é Rannóg a cúig, Caroline ar an bhfón, and that's it for section 5, Caroline on the phone, where we focused on learning the vocabulary for furniture and appliances. Le múna an folklór of women, le troscán agus trealamh. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuirtam úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhain sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.